muri aya makuru ya Radio Rwanda ku buryo burambuye, reka duhere ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yarayiteranye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga iyobowe n'umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri twasomewe na Uwimana Ferdinand. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 18 Mutarama 2021 mu rwego rwo gukomeza gukumira ikwirakwira icyorezo cya COVID-19. Inama y'abaminisitiri yemeje ko ingamba zose zisanzweho mu gihugu harimo na gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali zikomeza gukurikizwa guhera ku itariki ya 3 kugeza ku ya 7 Gashyantare 2021, kuva ku itariki ya 8 kugeza ku ya 22 Gashyantare 2021 hazakurikizwa ingamba zikurikira. Ingamba zihariye zizubahirizwa mu mujyi wa Kigali. Ingendo zirabujijwe guhera saa 9 za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Abakozi ba leta bazakomeza gukorera mu rugo kereka abatanga serivisi z'ingenzi zibasaba kujya aho basanzwe bakorera. Ibikorwa by'inzego z'abikorera byemerewe kongera gukora, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi. Abikorera barasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose, abandi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Amasoko n'amaduka azafungura ariko hagiye hasimburana umubare utarenze 50% by'abacuruzi b'ingenzi bemerewe kuyakoreramo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Amashuri yose yaba ya leta n'ayigenga harimo na za kaminuza azakomeza gufunga. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere dutandukanye tw'igihugu zirabujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ingenzi cyangwa iz'ubukerarugendo. Ba mukerarugendo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Icyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zizakomeza gukora mu gihugu hose ariko ntizitware abantu barenze 2. Ingendo mu modoka rusange cyangwa mu binyabiziga by'abantu ku giti cyabo ziremewe mu mujyi wa Kigali. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange za bisi zemerewe gutwara abantu batarenze 50% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara za bisi barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye agapfukamunwa. Moto n'amagare byemerewe gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Inama zihuza abantu imbona nkubone, physical meetings, ibirori n'amateraniro rusange birabujijwe. Ahantu ho gukorera siporo, imyitozo ngororamubiri n'imyidagaduro hazakomeza gufunga. Kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe kogera muri piscine ya hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Siporo ikozwe n'umuntu ku giti cye iremewe hagati ya saa 11 na saa 3 za mu gitondo. Restaurant na cafe zizajya zitanga gusa serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana takeaway. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Insengero zizakomeza gufunga. Ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora. Abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cyo bipimishije COVID-19 amasaha 72 mbere yuko bahaguruka. Abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Abagenzi bose binjira mu Rwanda bahita bishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 7. Icyo gihe cyarangira bakipimisha COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo n'ababafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga.
ingamba zizubahirizwa ahasigaye hose mu gihugu. Ingendo zirabujijwe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Ingendo hagati y'uturere dutandukanye zirabujijwe. Amashuri azakomeza gukora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Insengero zizakomeza gufunga. Amateraniro rusange n'ubusabane harimo n'imihango yose y'ubukwe, kwiyakira n'inama birabujijwe. Gutwara abantu mu buryo bwa rusange harimo moto n'amagare bizakomeza. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro gyms no kogera muri piscine swimming pool birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo aho bacumbitse ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Umubare w'abitabiriye ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Kubera ubukana bw'icyorezo cya COVID-19 muri iki gihe, inama ya minisitiri yemeje iteka rya minisitiri risubika amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze n'ay'ibyiciro byihariye yarateganyijwe muri Gashyantare na Werurwe 2021. Inama ya minisitiri yemeje amasezerano y'umushinga wo kubaka no gukoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Inama ya minisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Koreya y'ubucuruzi bw'ibyinjira n'ibisohoka mu gihugu yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo kwagura imiyoboro y'amashanyarazi yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 9 Ukuboza 2020. Umushinga w'itegeko ryemeza kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika itsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda y'iterambere rikomatanyije ry'umutungo w'amazi ya Muvumba yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 29 Mutarama 2021. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Inama ya minisitiri yemeje iteka rya perezida rigena imyitwarire mbonezamurimo ku bakozi ba leta. Inama ya minisitiri yashyize Profeseri Alexandre Ryambabaje ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda, Vice Chancellor of University of Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje Bwana Rick Joseph Williams guhagararira Australia mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioner afite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Inama y'abaminisitiri yahawe ubwenegihugu nyarwanda aba bakurikira: Bwana Deldosuni, Bwana Yanwete na Bwana David Tuvey. Mu bindi, minisitiri wa siporo yamenyesheje inama ya minisitiri ko amakipe y'u Rwanda azitabira amarushanwa mpuzamahanga atandukanye, harimo irushanwa rya Afurika ry'amakipe yitwaye neza iwayo CAF Confederations Cup rizabera muri Tunisia no mu Rwanda, n'imikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika muri basketball izabera muri Tunisia. Bikorewe i Kigali kuwa 2 Gashyantare 2021. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente niwe washyize umukono kuri tangazo.